Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martongko hita. Puji-pujian terima kasih isombah konur nami hubamu Tuhan. Bani bagkel lipak kaholongimu huban nami. Buehan nami puho ibagas malas niuhur. Guguh na baru sonai ke semangat na baru bani panorang sogoton. Ane Tuhan pasu-pasu ham hanami. Si boy ipakehon hanami ibaga sa pentaron na hubamu guguh sonay agi hasehaton na baru bani panurang sugoton tarlo bisa ganjang nyarion pitah bahen hasangapon di kuranmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijapen na siya marangan bani panurang sugot narion na boy sisihanay marhition channel YouTube on. Ligapan sigano pari bata bani panorang sogoton Kamis tanggal 1 Juni tahun 2022 ay matar surat bani buku Yesaya bindu 57 ayat 20 nama katahon sonon. Tapi halak parjahat songon laut nagusang do seng tarbahen sisoh ipasapak kon gilumbang ni do hubang pakon topoh. Kita ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus totu ganup hita lang makarusuk kontene anggo misal ni ahana ni horjahonta so na sinubut ni Apostel Paulus namin ibagas uhurhu nama deardo tapi nani horjahon di tanganku dosa do. Jadi adong do niat ibagas uhur nama dear tapi nani horjahon tetap dosa. On artini aima adong panandayon diri na betul. Bahasa por ini PHP ini cenges nasyol ni horjahon tapi gatido madagu ubagas dosa. Nah, totu nama diar doai. Tapi sonaha mah anggo ibagas uhur pe lang madear janana ihorjahon pe lang madear. Ibagas uhur pe bulisah lang tenang lang dame sonai do humani age marhiteo ni parsahap marhiteo ni pambahenan mambahen hasoman gabe bulisa lang dame naon luar biasa dumang. Nah ay maase itaganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ipasingat do kubanta marhiteo ni namasa bani bangsa Israel bani panorang icia bahasa adong do hapeni dua kelompok jolma na ibuan na bata luar kun habuangan Babel. Na parlube guluh ni adong habubahon ni uho. Jadi do po si ibuan siya dia mulak hu Jerusalem gabi ipo ba si dia do uhur na lambin rotenger ni do uhur ni si dia jana ipataridakon si dia do marhitihon ni natotap manggulu ibagas hadameon lampita ibagas diri ini tapi dihut do humani age pakon dopak kasoman ni jolma patubuhkon hadameon apa malas niu tapi adong do humani kelompok naligan sonaha iya sangka ibagas sabuangan Babel lang ongga piyah pangahap ni marhitihon ni parsahap ni pe lang persaya hubani Tuhan marhitihon ni pangabak ni pe lang ongga iha persayai Tuhan lalap do marungut-ungut lalap do bulisa jana pambahenan ni parguluhan ni mambahen hasomani naligan humani gabi pesimis halani parguluhan ni halani sikap ni halani parsahap ni. Nah on mana isobut hata ni bata bani panorang sobuton ay mahalak parjahat masih isobut halak parjahat HP ini grup dosi dia ibuan mulak kun habuangan Babel ija malang parjahat babainang sasitong ni halani dosa ni bangsa aido asya terbuang si dia tapi halani bagal di hidup ni urni nebata ibuan dohuma bangsa ai luar kun habuangan Babel tapi naik baga ni anggo parjahat ijabe tetap do parjahat ibagas habuangan Babel atap i Jerusalem pe dop ko si ibuan na bata pe mulak si dia kun habuangan Babel tetap do guluh ni si dia guluh ni parjat lang adong mangubah atap ahape ay maase maningon hati-hati do hita ganupan
Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon itanda hita do dirita. Isi do hita ilobe-lobe ni bata. Halaniaha, halani hubani haganupan halak do haluahon na ibahen Tuhan Yesus. Jadi lang do ipilih-pilih na bata on ipalua lang. Tapi hubani haganupan do ipatalar na bata idop ni hurni marhite hurni na ipaluah kita humbani gom-goman ni dosa. Nah halani ay halak na betul-betul mananda diri ni na doma ipaluah na bata humbani gom-goman ni dosa ni ay mapataridahkon gulu na igoki dame na kumbani Tuhan. Tapi anggo halak nalang ongga paubah uhur ni, nalang ongga martengir niur kumbani bata, nalang ongga makatarima kasih kon haluakon na kumbani ne bata, halak parjahat do ay. So nahado gulu ni halak parjahat, nalang ongga makatarima kasih kon pertubuson ni ne bata bani dosa-dosa ni, ay ma songon laut na ginusang do. Jadi anggo laut sangga gusang iya lang tarbayin so buswas lang boy so. Jadi sunay do halak parjahat guluh ni tetap bulisa ya. Jadi ape na masa lang ado hadamen halanya lang boy iya mardame pa kon Tuhan. Ay maasi purini PHP ni inahkon ne bata hadameon ubagas urni lang tarjalosi ay halani urni malawan melawan dopak ne bata. Alani ay maningon hati-hati kita. Anggo jumpa kita do ibagas urta. Siol malawan terus kita agebe do mana madir ijalo hita humbani Tuhan. Hati-hati mahita. Nasa sitong ni berarti uhur tado. Ya, uhur tado. Lang mardame pakon ne bata. Ay maase halak lang mardame ba ne bata. Ay malang ra paubah uhur ni. Lang raman calo na baru na binahin ni bata ibagas guluni. Doma pe marumah tangga iya lalap do sonon. Doma pe adong hasil cuma iya sonon dasa. Lang ongka makatarima kasih kon pambahenan ni bata. Doma pe masuk penes iya penes pia sonon dasa gajiku. Lang ongga iha tarima kasih kon pasu-pasu ni bata. Lang adong terjadi perubahan ibagas uhur ni. Tetap do lawan. Tetap do membangkang dopak ne bata. Jadi lang tarbahen siso ulisa do lalap ape na masa. Jadi songon gilumbang ay ipasapak kondo hubang ipasapak kondo topo. Artinya ay bulisan yurni lang pitap marugihon diri ni sandiri. Tapi diho do mani pambain halak naligan. Gabi gobir mambain halak naligan. Gabi bulisa halania bulisan lang tongon niya tahun niya ay. Lang sitongin mambain halak naligan mempengaruhi halak naligan. Istilah ni halak parjahat. So kon gilumbang nok kanayay ya na ipasapak kon ni topo pakon hubang so nay mahalak parjahat anay hatahon ni topo dohasa anay hatahon ni hubang dohasa mambain halak gabi roh kotor ni mambain halak gabi bulisa nah halani ay bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus tanda ni nadum matongon roh to ni napasing hubata ase ulang bulisah kapenihita. Ase boy habeni marubah paruhuranta, marubah karakterta. Lang besongon gilumbang na masapak kon hubang apa topoh-topoh parguluhan taon. Tapi patubuh hadameon ma ibagas dirita. Patubuh hadameon madoppa kasomanta. Janah rahi tamardame pakon nepata. Aima maningon ijalohita do tondui nama pasing. Halania pita to na pasing do boy manggerak kon hauronta ase boy hita paubah uhurta jada boy hita mangida hina jenges di pambahenan ni nebata mangida rosi mangahapkon hina bakal ni holong ni nebata hubata jana dame mapangahapta jana boy mahumani hita ibagas parguluhan taon gaybe sibuan dame ibagas keluarga ta, ibagas kuryata, ibagas masyarakata. Salinari, maningo do HP ni, ijalo hita to na pasing, asibul mardame hita pakon ne bata, jana gulu tape, gabe, sibuan dame, gabe, sibuan pasu-pasu mahumani, bani halak nalekan. Amen, martong kumahita. Ajari ham hanami tong-tong bapa,
ase lambin martengir nihur hubamu janah bui ididah iahapkon hanami inabagkal ni pakaholongimu nadok paubahkon perguluhan nami nasumbuh kinan hanami halani dosa nami gabi bayak binahin ni hidup diur apa holong netemu alaniai saganjang nerion ipon dosa nami magulunan hubagas tanganmu asik guk ibagas tundimu guk ibagas damemu badi haganupan parsap parbahenan sunai age nani horjahon nabi be makorhon malas niur apa dami nahubamu dopak hasoman nami jolma bagas Kristus Yesus Tuhan nami jam rampakon tonggo namion amin oras bataganupan papenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ando harmatongon ibagas horjata saganjang nereon doh mahita umbani kusangan ni gilumbang perguluhan ta halaniaha halani holong ni nebatado na mangundingi hita holong ni nebatado na patuguhkon hauhuronta ase gop ibagas dame ni nebatama hita sa ganjang nyarion sayang dohar ma salom